Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ubah Jonas JTL Lamari, kumuwe ni ginong shnong, but kumunong Tremon Sngobaha, Hakasantri Urusau, Rajar Posau, Ulai Jumon, Shaka Expert Committee on Reservation Policy, Blatung Nagasor Kajala, Yag Blackly, Justice Retired Mochan Gaj, Ben Pinchong Nongrim, Yagabha Tungam Tungjam, Nagajim Bun Pad. Hakajin Kran Berkilat Batai Kubor, but Jonas Retoru, Bola Jumon, Briven Mankerpang, Yagabha Tungam, Kablong Lai Person, Nagbentaki Brig, Budunan the Cotman, but Hakajugapor, but Piak Kerdan, Hakabha Tungam, Dagbabusut, Yakajing a pair Kerdan. Setelah Cibun bahagian ini kesini kepada kesanterik ke expert committee jom ke reservation policy jom ke Jalan Meghalaya kalau dapat ini ke public hearing berkila ai kini invitation syaka mengenai bantuan taksi kepada kesanterik tinggal ayo ban ya syong bat kitu ki members leni kita dapat jom ke expert committee bat nalong ngasu setelah Cibun nomor bangun ayo ban ai jumut ke rupai ba ki katu kat ni teligi points ki bangala ai syaka expert committee ha kabaide begini ke reservation policy kadai ke point number 1 kadai baik ke reservation kadai ban long applicable ni kadai ban yaj lang dei tang ha ka kom thep jam hendrai kadai ban long du ha ka academics dene kaliang tuli puthi nomor ba ka artikel khatsan san juga constitution jong keri India ru ke keren ya ke reservation dei tang ya ki ha ka kom ban thep jam hendrai ru na ka benta ban yo rum hapo ki educational qualification hapo ki educational institution nomor ka kom ka artikel khatsan sau san ban riu ka keren yaki kam ki ba dei ban thep na ko benta ki SC ST hapo ka shetri jongka reservation policy tekani ke dega way teka point ka baar pede bakani ka reservation policy kam dei ban long syaba palat bahkan exceed kataka 50% dan kataka 10% ka balabu ha dakani ka constitution jong kari India tinang ta pede kani ka reservation policy ro kani ban pek ba ka jingthum kam thum jam based on reservation bakam dei ban ta kataka efficiency of labor nomor ba lada ka ta efficiency of labor ka bumut ba mental lada ni thep kam yenu tang na kadau jong ke reservation policy begidon ya ka kabumut ba ka ta kataka jingtri kam kebabiang bat kebayaan ti nang ta susu akenika way pede ka point ka bangala ai katkum kedi ka ba ngisi ong mo base nomor bun mentaki bala demand ni ka population ya ka reservation policy bahkan long based on population proportion hendrai habang ipik ba kenika population proportion kanomla delele banlong nomor ba ka population ngitip ba barbor kamju long constant lani kamju long baik ka ba balance man ka por hendrai teng ka hiar teng ka kiu diladangi base kita ka reservation based on population proportion kabumut bas man ka sansnem ngidi ban revise ini ka population proportion lani sansnem lani posnem hande kata kadam la banong nomor ba sisin mikila frame ka policy kabumut ba kumba kalong menta nadu usnem khat ndai spa nyu ar hadu menta san posnem tam kane dilada base ka ka population proportion pede kamut kene kamla bandong da lele ru em nomor ba kumpa ka judgment jog Indra Soni ka judgment ru ka keren ya kata tu prime minister jog keri India ru keren ya lor kata ba amla ban base ha ya ka population proportion tinang ta pede point ka ba ngai kalong ba kini ki bakani ka reservation policy ka de bandong ru na ka benta na ka benta ki ba biang look hagi department and they ban long ru ka point ka reservation ka ban pek but ai bha ru yakini ki people with disability ke bagi ong le ni kita ki ba don ha kedeng kataka jim pembiang hagi department ki kingi i hagi ki Indra Soni versus Union of India ru snem kat nai spak nai puar ka keren ba de ban ai lai persen ni ka reservation na kamtal juki nang ta government of India versus Ravi Prasad Gupta Arajar Shipauru ka keren de ban ai lai persen ni kini beri kepada ni kejimtuna ke department nang ta kini ke Union of India versus National Federation of the Blind ru Arajar Khat lai ru ka keren ni kata ban ai lai persen
Henry kumba kalong menta kat kum kene ka Rights of People with Disabilities Act 2016 kala ai menta 100% na komenta ki brio ki badan ni ki guna ke department nang ta kata ka debit tang haki kam ki jam ban khap ni ki haki kam bikin yo ke kam ke jam ki Henry haki hakal yang jumpa academic span kadon hadu 100% ke di reservation na ke benta bikin yo room haki educational institution di kede kini ka way ka ba ki points ki bangala ai na ka minta bagan di expert committee kan pek kan mi binya take away pada ngakwa ban keren ye kini halor kini ka kecing ye keren showroom sini ka bangi yo skon ka por halor kini ka krimilia baka dei ban perkhat ye kini ka reservation bakan wengno ikini ki krimilia of the society Henry ngipek kat kum ka Supreme Court judgment pada kalau ong ba nyinomla ban sub categorize ya kini ka reservation policy kat kum kini ka da ka bagi wengno ikini ka krimilia namar ba sisim biki ai ka reservation policy ya ka reservation ka memut ba ka kuntup ya ka cek menteri borok kuwai kamdon kata ka sub classification lene kata ka sub categorization te ka memut ba ka ka krimilia menta minomla bagi keren namar ba kadon ko Supreme Court judgment bat kala ai ka rai ka pebiang bangim ko ai hiru ba ka cek menteri biki kandon kata ka kelas ni kata categorization kumpala dan menure dan ni ke ladon kita kecil kuat ada kalian berjumpa Henry habang di mana ke reservation policy di benjak be kum kecek benriu ni di bendon kita ka sub categorization dan ni kata kecil ya classify ke ya kecek benriu berjumpa hak kita ki layer dan ni kita ki level ki bapia kita tangkini ni kalian berjumpa ada demi isu